Kanta beta bagi ita doho mepelihara capi rembe ere ajan hori oro ajan hori cooku. Pada sinta di capi rembe ere dikipu atau enggak dikandangin. Pada ngahana ngudar congge daun tadir ente di dou semacam ngahana jago dou kombina, ngahana fare dou kombina, ngahana bunga dou kombina. Pada si pelihara capi rembe ere dikipu atau enggak dikandangin pu. Akeke di eda-eda lamata kasoke. Na ore auku capi rembe mekeliaran akarasa. Dihi ade mo tai karet don halaman uma doga. Dihi ade mengana bunga dodoka. Dihi ade mengana fare jago doga. Jelas doga na enavana. Ngade ka capi ta do ngade ka be ta do tadir tedi nang udan conggen ka. Sementara ita do ka watib ade iki. Watib ade pelihara, watib ade mekandangin. Mohori oro hori coompa. De fati de kapado capi rembe itoro jelas tak nama itoro kan. Begitu pula doh mantaun tadi rente tinggu dar congge kan. Ngahas bambe ita do ngahas capi itoro jelas tak nama na. Makanya tadi rente di si capi rembe eret dikipu atau enggak dikandangin pada nganan tadi rente di dau ngudar congge dau. Doh bojor ompue. Poin yang pertama deh. Terus poin yang kedua. Esen sape awan calapai di eda-eda lamata kasokeng gepe edaku capi rambe marai keliaran niking cei bari nae. Nge empa edaku capi rambe marai dile ele marai diri daro niki wuhan cei bari nae. Itu sangat-sangat mengganggu lalu lintas yang ada dan itu sangat-sangat mengganggu dodo marai esel awak ke Honda Oto. Dia ada mau doh bunga sarurai kan Honda ka terus tiba-tiba rai dompo baca pirembe Allahu Akbar. Luar biasa vento ade doh va Honda Oto ka karena isto dan colakai capi rambe ita doh mahori oro hori coore. Dan banyak kejadian doh mamade panonto gara-gara corat capi rambe ita doho marai keliaran marai esel awa marai dompon cai bari. Sangat miris sekali. Ore doho made kecelakaan penonton corat capi rambe luar biasa. Karena memang ita doho mantahun tadi capi rambe tibar tanggung jawabmu. Puneng gahi madare. Tahu si capi, tahu si berep ada pun iki do dohe, ada pun kandangin, ada kaliara rero nikin cai bari nae, baida kecelakaan kai do penonton gara-gara coran capi ramberan tadi taruh ede luar biasa, kan fakta untuk mada, ore saudara-saudara ndai memade kecelakaan nikin cai bari karena gara-gara coran capi rambe ita doho. Makanya mada wanti-wanti di ita doh mantau pelihara capi rembe eret dikipu atau enggak dikandangin pu. Sama-sama menjaga dari ake. Di adem ka esen sape awan salbai ka nge empa edaku capi rembe marai dil ele marai diri daro marai dompon ce bari nae. Di adem edeni sinar angin dari mereka Honda Oto bunga caru-caru serius tiba-tiba rai dompa bacapi rembe luar biasa do bojor ompe vento adena bibi sarumbuna syukur rumah di stoi dan cola kayak kucapi rembe pentiri kumade rumah kan ore fakta na do made kecelakaan akan cai bari karena gara-gara corana capi rembe tak do mada iki mada kandangin ede. Bagi saudara-saudara mada marai esel awa kai Honda Oto hati-hati rai kenari-nari tio encai dil elen ka apakah wara capi rembe lako mai ta jaga menaku keselamatan mena secara bersama rai gini. Semoga video ini bermanfaat buat kita semuanya. Thank you.